Evo nas pred jednom od najskandaloznijih tema u našoj realnosti i zbilji. Zamislite koliko je to važna, skandalozna tema da nje nema u medijima. Kako je moguće da u medijima nema nečega što nosi potencijal skandala? Vratit ćemo se na to. O čemu se radi? Radi se o prijedlogu ugovora islamske zajednice sa državom. I u bošnjačkom narodu je ostao neki prizvuk kao neće Dodik, neće ovaj, neće onaj. Zapravo ne može se ovo što predlaže islamska zajednica, taj ugovor, smjestiti u pravne norme i nešto što je normalno sa pravnog aspekta. Jer to što oni traže je nenormalno. Oni traže od države da im prizna da su oni država u državi. I kako je moguće da jedna takva stvar nije u medijima? Da su mediji tek tako prošli kroz ovo što je ponudila islamska zajednica, a što je uistinu skandalozno. I evo mi vam sada predstavljamo najvažnije dijelove tog prijedloga islamske zajednice uz napomenu da na takav ugovor ne bi pristala ni jedna država. Kako će ikakva država pristati na to da nešto u njoj bude važnije, jače ili iznad te države? Da vidimo. Spominje se između ostalog u ovom ugovoru Zakon o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica, Službeni glasnik 5/04. Ovdje u zakonu, ovom u članu 15, predviđa se mogućnost zaključivanja sporazuma između crkava i vjerskih zajednica sa odgovarajućim državnim organima na svim nivoima. Ovdje se vraćamo na ono što sam mnogo puta govorio u Defteru Hefte, da je islamska zajednica mogla, da je htjela napraviti ugovore recimo na kantonalnim nivoima. Jer to predviđa član 15 ovog zakona. Kaže, dalje precizira ovaj zakon, i sada ima nešto što će vas iznenaditi, jer je zakon taj koji treba da uredi i ovaj ugovor. Dakle, da nijedna crkva i vjerska zajednica, ni njeni službenici, ne mogu dobijati posebne privilegije od države. To kaže zakon. A islamska zajednica traži i za sebe i za svoje službenike posebne privilegije od države, a to ćete vidjeti u nastavku. Ima još nešto na što nije reagirala pravna država. Jer ovaj zakon tačno kaže da službenici vjerskih zajednica, crkava i vjerskih zajednica, ne mogu formalno učestvovati u radu političkih ustanova. Šta to znači? To znači da svi oni koji su funkcioneri Stranke demokratske akcije, a istovremeno funkcioneri islamske zajednice, to su protuzakonito. I evo mi sad upozoravamo i javnost i tužiteljstvo koje je nadležno za sprovođenje zakona ili za kršenje zakona i islamsku zajednicu, upozoravamo na ovo, da ovaj zakon tačno, jasno, glasno kaže da ne može nijedan funkcioner islamske zajednice biti istovremeno i funkcioner neke stranke, kao što su mnogi funkcioneri islamske zajednice istovremeno funkcioneri Stranke demokratske akcije. Idemo sad na ovaj prijedlog ugovora. Član 5 kaže: islamska zajednica je samostalna u uređivanju svog materijalnog i financijskog poslovanja. Pitam vas i pitam pravnike, ima li ikakva instanca u državi Bosni i Hercegovini, a da može biti samostalna u odnosu na državu Bosnu i Hercegovinu u pogledu uređivanja svog materijalnog i financijskog poslovanja? Može li išta u državi biti izvan države financijski? Pa odgovorite. Dalje, recimo, član 10 predviđa da budu 2 dana neradna Ramazanskog Bajrama, 2 dana neradna Kurban Bajrama, 1 dan neradni za novu hidžetsku godinu.
Zakon predviđa 2 dana plaćenog odsustva za vjerske praznike i 2 neplaćenog. Dakle, ovo je protivno zakonom. Dalje, ono što je već izašlo u javnost, član 12 kaže da organi i ustanove islamske zajednice koji imaju svojstvo pravnog lica mogu kupovati, posjedovati, koristiti ili otuđivati pokretna i nepokretna dobra. Šta znači riječ otuđiti? Ukrasti. Kako može neko staviti u član 12 da islamska zajednica smije nešto ukrasti? Da smije nešto otuđiti i očekivati da će država potpisati ugovor s nekim ko hoće da u zakonu, odnosno ugovoru stoji da može nešto da se otuđi. Član 8 predviđa nepovredivost službenih prostorija islamske zajednice. Predviđa da islamska zajednica samostalno organizira, upravlja arhivskom građom i dokumentima. Dakle, ako se dogodi neki kriminal u islamskoj zajednici, ne može država i ne mogu istražni organi doći do tih dokumenata. Ne mogu, kaže, nadležna tijela Bosne i Hercegovine poduzeti sigurnosne mjere u tim mjestima, dakle u službenim prostorijama islamske zajednice, bez prethodnog pismenog odobrenja nadležnog organa islamske zajednice. Što znači, ako hoće istražni organ da uđe, da izuzme neke dokumente, ovi će reći ne možeš, dok ovi ne mahnu te dokumente i ne sklone negdje. I sad pazite ovo.